Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kung nasa amen. Tanamaningdog para sa pagbasa pulong sa Diyos. If you have a good memory, you might remember I preached from this exact same text. I just figured out, I think it was last Sunday morning. I thought it was 2 weeks ago, but I'm pretty sure it was last Sunday morning I preached from this text. Mom Ruth could check her notes and tell me. Was it last Sunday morning I preached on transformation? And the title of my message last Sunday morning was Transformation. And I'm going to tell you in advance, the title of my message tonight is very creative. Transformation number 2. And same text, same topic, very different message. Romans chapter 12 and verse number 1 and 2. Two of my favorite verses to preach on and two of my favorite verses in the Bible. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. What kind of sacrifice does God want? Holy, acceptable to God, meaning pleasing, makapahimuot. And be not conformed to this world. Dalit mahimuot ang Diyos sa sakripisyo kung may samata nining kalibutana. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Bisaya, busa ako naghangyo kaninyo mga igsoon, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas nga uska buhi nga sakripisyo balaan makapahimuot sa Dios nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalagad. You say, Pastor Mike, acceptable is madawa. That's not makapahimuot. In the Bible, acceptable always means pleasing. It does not mean, it's okay, madawa siya. No. It means well-pleasing. So makapahimot is exactly correct. Isaiah. In verse 2, I always add 2 words, and you'll see them when I get there perhaps. Ug ayaw pagpahiuyon ni ining kalibutana, apan pagpausab kamo, here's my 2 words, sa kinatibuk-an. That is the meaning of transformation. Mausob or mausab nga sa kinatibuk-an. Apan pagpausab kamo sa kinatibuk-an, pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. Aron ninyong masuta unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. I wasn't joking earlier. The title of my message is Transformation number 2. I want to talk to you tonight. I think I'm going to help you if you'll let me. Magampo na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe. Heavenly Father, would you work in our hearts tonight? God, would you allow me to be an encouragement to our folks? Lots of causes for discouragement. Lord, would you encourage us tonight? Would you strengthen us? Would you renew in us the determination to be transformed? Holy Spirit of God, would you please bless this message tonight? Would you help my voice to hold up? Please, God, help me to help our people. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. I'm going to take one more sip of salabat. Niyaging Domingo sa buntag, nagwali ko sa priyong nga topic, transformation, kinatibuk ang pag-usab or pag-usog. The message last week was mostly about the necessity of humility, diya ni bisang kinsa nga ganahan ma-transform, pinaagi sa gahom sa pulong sa Diyos. Verse 3 talks about not thinking more highly of ourselves than we ought to think. Last week I explained that pride is the great roadblock to transformation in all of our lives. Ang pinakadakong babag sa transformation, mao ang atong dautang tinunglo nga garbo. Pride blocks the transformation that God wants to give us. And may I just say, transformation is good for you. Kana maong pinakanindo nga panalangin nga ang Diyos makahatag kanimo. I think it was Peter in the book of Acts. He says, God wants to bless you by turning you away from your iniquities.
Ang pinakanindo nga panalangin nga ang Dios makahatag kanimo maong pagpahawa kanimo gikan sa mga sala sa imong kinabuhi. Kaya ang sala kanunay mao ang modala sa mga problema sa atong kinabuhi. Always. But it is pride that hinders us ang atong garbo magbabag kanato, magpugong kanato gikan niya nga kinatibuk-an nga pag-usob ng Dios kanan maghimo sa atong kinabuhi. A proud person believes that there are some things about him that are good. But God says, dili. Ganahan ko mag-usob sa tanan sa imong kinabuhi. No, Pastor Mike, nay mayo sa akong natural nga kinaiya. Nope, not at all. Not one bit. And it is pride that says, oh, but this part of me is good. No, none of you is good. If there is anything truly good in you, that's because God already changed it. And it is our wicked pride that thinks, well, I'm a loving person. No, you're not. No, you're not. How do you know? There's so many things that reveal our true selfishness. So often, what we call love is actually just selfishness in reverse. I'm nice to you. Why? Because I want you to be nice to me. And if they don't return it, unsay mong buhaton? Matunaw na ang gugma. Uy, dili tinood gugma. There's nothing good in me except for Jesus Christ. And if you don't believe that, you are proud and you will never be transformed. But that was last week's message. If you didn't hear it, watch it. It will help you. But since I preached that message, and I thought when I was writing this outline, I thought it was 2 weeks ago. It's just the last 7 days. Sukad niya nga mensahe. Hinay-hinay ang Diyos nagamit niya nga topic sa transformation. Ang Diyos nagamit niya na aron magtabang kanako nga personal. Mugawa sa uska panahon sa akong kinabuhi sa discouragement. Your pastor's been discouraged, and I know many of you could see it. And God has used this truth of transformation to encourage my heart in a way I haven't been encouraged in a long time. You understand, lain-lain tao ma-encourage pinaagi sa lain-lain kamatuoran, lain-lain butang. Na mga butang nga mas dali mag-encourage kanimo kay kanako kay lahi atong kinabuhi atong kinabuhi ang atong personality ang atong kinaiya. Na mga butang nga mas dali ug mas kusog mag-encourage kanako kay kaninyo kay lahi ang atong kinaiya. Of course, we all have the same human nature, but we all have different personalities. Nainom ba kamo sa story ni David? Sa diya nag-backslide siya, niyato siya ngato sa Philistines, aron mo ikyas gikan ni Saul, kay na-discouraged siya. And I think 16 months na siya dito sa land sa Philistines, ug nagkinabuhi siya sa double life, na magkak siya matagalaw ngato ni King Achish. He lost his integrity, he lost his purpose, nahisalaag siya, layo sa Ginoo, but he was still God's chosen man. Ang Diyos wala nagsalikway kaniya bisan layo-layo siya gikan sa Ginoo. He was living by sight, not by faith. And at the end of the 16 months, dili ko mohisko sa tibok story ni ato siya ngato sa gubat dayon kipahawa siya ni King Achish kay ang lain Philistines wala nagsalig kaniya ug sakto gyud. Ug siya ug yung 600 men ni uli ngato sa city of Ziklag. Ug sa diyang sila niabot dito sa syudad sa Ziklag, diin naghula ilang mga pamilya ug tanan nilang kaptangan. Nakakita sila gikan sa halayo nga nasunog ang syudad. Samtang si David na dito sa guba, nagandam para sa guba, the Amalekites, miabot ang kaaway nga mga Amalekites, nagatake sa syudad, wala mi patay ni bisang kinsa, nagkidnap sa tanan ug nagsunog sa syudad ug nagkawa sa bisan unsa nga makuha. Sa diyang sila miabot, maka-imagine ka sa kahugno, kasi pagkahugno sa ilang kasing-kasing.
600 men, silang tanan nawad-an sa ilang asawa ug mga anak. Can you imagine the discouragement? No, the despair. Something of despair. Walay paglaom. Wala na'y paglaom. They didn't know which way to look. Na'y footprints bisan asa sila ni ato. I mean, who did it? Where'd they go? Asa sila gikan? Asa sila padulong? They knew nothing. Dayon, nagsamot na ang kahimtang. Ang iyang katawhan, ang mga sundalo, syempre, naguol gyud, natural kaayo, bisan sayop, nasuko gayud sila ni David. And let's just be honest, it was kind of David's fault. Siya ang nagdala kanila nga to sa land sa Philistines. If he'd stayed in Israel, kini walat na itabo. So I mean, just real honest speaking, it was his fault. Sila nagsugod og istorya. Maybe we should just kill David. Kay matag tao naguol para sa iyang asawa, para sa iyang mga anak. Can you imagine a more discouraging situation? Turn with me to 1 Samuel chapter 30 and verse 6. I want you to see how David responded niini nga kahimtang. Ini nga walay paglaom nga kahimtang. 1 Samuel chapter 30 and verse 6. 1 Samuel chapter 30 and verse 6. Kung nasa, amen? And David was greatly distressed. Let's see here. Nabalisa, sakto. Distress. And David was greatly distressed, for the people, meaning his soldiers, spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Can I just make a side note here? It's not really the message. But never fully accept the words, the hurtful words spoken by a person who is grieving. Kung na'y tao magulanong gayud ug mulitok siya sa makasakit nga mga pulong, don't take that fully. When people are hurting, they say things they don't really mean. You listen to me tonight. These are the men who later were called David's mighty men. Pero diha sa panahon sa dakong kaguo sila nagsulti, pagapatyon siya na to. Verse 6 sa Bisaya, ug si David nabalisa sa hilabihan. Kaya ang katawhan misulti sa pagbato kaniya. I would say mahitungod sa pagbato kaniya. Tungod kay ang kalag sa tibok katawhan na subo ang matag tao tungod sa iyang lalaking mga anak o tungod sa iyang babaeng mga anak. Apan si David midasig sa iyang kaugalingon diha sa Ginoo nga iyang Dios. Diha sa panahon sa dakong stress, David encouraged himself. Why? Kay walay laing tao nga maka-encourage kaniya niya ng panahon na. Kinsa mag-encourage na ko karon? Ako mo patay nimo. Okay, walay encouragement dere para na ako. David encouraged himself, but not by his own abilities. He encouraged himself by reminding himself who his God is. He encouraged himself in the Lord, his God. Listen to me today. It is not enough. Dili pa ego nga mga bata paminaw nako. Dili pa ego nga imong mga kinikanan na relasyon sa Diyos. He needs to be your God too. It's not enough that your pastor knows God. Church member, dali pa igo nga imong pastor na isud nga relasyon sa Diyos. Ikaw pod kinahanglan sa sud nga relasyon sa Diyos. Because one day, dako gayud ang stress and you're gonna need to know He's my God, not just Pastor Mike's God. David encouraged himself in the Lord, his God. Do you know God personally?
Ikaw ba nagkaila gayud sa Diyos? Ikaw mismo. One day you're gonna need Him. David encouraged himself. Si David nagpainumdum sa iyang kaugalingon kung kinsa ang iyang Diyos. He reminded himself who God is and what His God could do. Now, I don't know exactly what he thought about. Pero si David nahibalo sa batasan sa iyang Diyos. And he knew what he could think about God that would encourage his own heart. Now, this is para sa akong, just para na ako. Murag ang mga butang nga naka-encourage gayud ni David, murag dili ka na mag-encourage gayud kanako. Basing gamay, pero dili sama sa yaha. Because when I read what David wrote, I realize me and David are very, very different. Lahi gayud, I don't have a personality like David. And different people are encouraged by different things. Some people are encouraged by thinking about what God has done in the past. Nay ubang tao nga kung sila mag-stop o maghuno-huna kabahin sa mga victories, sa miagi, mga kadaugang gihatag sa Diyos, mga panalangin, sa mga pagsulay sa miagi din ng Diyos naghatag sa victory o mga milagro. When they stop and think about that, that encourages them. Muhatag kanila o kalikon karon para sa pagpadayon tungod sa ilang paghinumdam sa miagi. Some people are like that. Dr. Hiles was very, very much like that. That's a lot like Brother Christensen, ang akong ugangan, and akong nasawa to some degree. There's that encouragement that comes from the past. Nailain tao nga ma-encourage, pinagis paghuno-huna kabayan sa possible things God is going to do in the future here on earth. My friend Jason McCrae is like that. Kung ma-discourage siya, kinahanglan na siya maghuno-huna kabayan sa mga posibilidad sa umaabot o malipay na siya pag-usab. Napailaing nga ma-encourage, pinagi sa paghuno-huna kabayan sa nasayo ko, napailaing nga ma-encourage, pinagi sa paghuno-huna kabayan sa future events in heaven, what God's gonna do for us in heaven. Depende sa tao. All of us have, and by the way, if you want to be able to encourage yourself, you need to learn what encourages you. Brother Hiles used to talk about it all the time. He'd say, kung mabugnaw na ang akong kasing-kasing or ma-discourage ang akong kasing-kasing, maghuno-huno rako, kabayan sa mga sakripisyo sa akong mama, aron nako diri karon, because his mother greatly suffered. Ang iyang papa palahubog yun, ug nagbiya sa ilang pamilya, iyang mama nagwork, naglakaw siya, 2 miles matagadlaw, aron magtrabaho, kamay rang swilo, ang ilang balay, kamay kayo, dito sa Texas. And he would think about that, and think about how God carried them through those trials. Ug diretso ma-encourage si Brother Hiles. But I've learned something. That doesn't really encourage me. It just doesn't. I know it should, but I also know it doesn't. God made me to be a problem solver. That is my personality. So because of that, my focus is very, very now. That's just me. Ako mag-focus sa pagkakaroon. I don't really think much about the past, and I think even less about the future. Dili ko ma-encourage nga maghuno-huna basin na mga blessings, ugma or sunod simana. I don't care. It's good, but it doesn't encourage me. Because my focus is now, for better or for worse, that's who I am. Dili ko dali ma-encourage pinagi sa paghuno-huna sa miagi or sa umaabot. But that creates a real problem when you're a pastor. Kaya kung pastor ka, kanunay na daghang problema nga dili kaya na ako mag-ayo karon. And basta lang na bisan uska problema nga dili ko makaayo karon kana magkupo sa akong huno-huna. Because that's the way God made me. I'm not saying it's right. I'm saying maybe it's kind of a strength, but it's also a weakness.
I have a very hard time finding encouragement from the past or from the future. Kung ang akong kinabuhi, ug ang kinabuhi sa tanan tao nga akong gigugma, nahugno na gayud, wala ko'y paki kabayan sa gipangbuha sa Ginoo sa miagi. Don't misunderstand me. I'm not being disrespectful. I'm saying it doesn't encourage my heart very much. Wala ko'y paki kabayan sa pang mahitabo ugma o sunod si mana. I want God to fix it now. You know what I'm talking about? Kung mag-atubang ta sa daghang pagsulay, dari sa akong utok, nakasabot o nagatuko, nga ang Diyos maghimo og maayo, gikan sa atong kalisod. Pero kana nga hunahuna, dili mag-encourage sa akong kasing-kasing ma-discourage gyapon. Kay, you say, well, kay nga naman, kay wala pa niabot karon, and I want the solution now. Am I the only person in this church who's extraordinarily impatient? Kamong tanan, mga espirituhanong Diyod. Pastor Mike, kami magsalig yapon kay kabalo, all things work together for good, Pastor Mike. Wala pa ka nagbasa niya ng verse. I know. I'm not saying I don't trust God. I'm saying even though I know it's going to be good, it doesn't really help me to feel better when it's bad now. Diba? I don't care how happy we're going to be in the future. I want my people to be happy now. Ganan ko nga mag-ayo sa problema karon. But the problem is, ang Diyos magtuya nga mohatag kanako sa mga problema nga dili pwede maayo karon. He does it on purpose. The truth is, samtang maglasud ta, I don't care how many blessings are going to come from it in the future. I don't care because I want them now. Am I making sense to y'all? Pastor Mike, that's not the way you preach. I know, because I try to preach what's right, not my natural weaknesses. And I'll be honest, most of the time, ang paghuno-huna kabayan sa langit, dili mag-encourage gyud kanako. And I don't think I'm earthly minded. I don't think it's because unod-nun ko sa akong huno-huna. It's just we face battles. Nagfeel ko nababahagan ko gikan sa kabubuton sa Diyos karon. I feel like I can't do what God wants me to do now. Ug ang kahibalo nga pohon-pohon sa langit kitang tanan malipayon kaayo, that doesn't make me happy now. You say, Pastor Mike, we thought you were a good Christian. Well, now you know. Dili kayo. Usahera. I'm trying to say that different people are encouraged by different things. O kung ganahan ta nga mo maka-encourage sa atong kaugalingon, sama ni David, kinahanglan ta mo katon unsay mga butang nga maka-encourage kanato. Maybe something encourages me that won't encourage you. But the problem is, I've struggled to find the thing in my life that encourages me when I'm in the middle of a battle. And over the last 1 week, I thought it was 2 weeks, but in the last 7 days, my staff has probably noticed my stress has started to do this a little bit. Now, I don't think I was ever mugot and irritable with people, maybe a little bit. But my staff, they're close enough, they can see when I'm stressed. Magkakita sila kung ako nag-ana. Over the last 7 days, God has slowly started to show me something that encourages me when I feel like I'm trapped in a battle. Like feel ko nalit agyod. Ug murag ang mga pagsulay dili gayud mo tapos. God's given me something that encourages me, and maybe it'll encourage some of you. Can we go back to our text verse tonight? Now that all of you think your pastor's a bad Christian. Romans chapter 12, verse 2.
Romans chapter 12 verse 2. Kung nasa, amen. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ugayaw pagpahiuyo nining kalibutan na apan pagpausab kamo sa kinatibuk-an, pinaagi sa pagbago sa inyong hunahuna. Aron inyong masuta unsang maayog makapahimuod o hingpit nga kabuton sa Diyos. There's one thing that has encouraged me in the last 7 days, and the more I think about it, the more it encourages me. And that is this. I believe in the transforming power of the Word of God. Ako nagatuo sa makausog nga gahom sa pulong sa Diyos. You say, Pastor Mike, I don't understand why that's encouraging. Well, listen. Listen very carefully. Every problem in me, not in you, in me. Not in my circumstances, in me. Ang tanan kakulang sa pagtuo sa akong kasing-kasing. Ang tanan kaluyahon sa akong kalag diha sa panahon sa pagsulay. Ang tanan discouragement diha sa panahon nga mag-atubang sa problema. Ang tanan kasamo kung naisayop diha sa uban. Ang tanan kasuko kung ang tao dali magtrato nako sa paagi nga ganahan ko. Ang tanan problema nga aniya kanako. Pwede ayohon pinaagi sa gahom sa pulong sa Diyos. See, kung maluya ang akong pagtuo diha sa panahon sa pagsulay, that's not a problem with my circumstances, that's a problem with me. Kaya naidaghang laing Kristohanon nga nagatubang sa priyo nga problema ug ligong yapon sila. So Jude, that means there's a problem with my faith. I'm not the only pastor who has discouraged church members. Why does it discourage me? Proverbs 24 verse 10, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Kung ikaw maluya sa adlaw sa kalisod, and faint is a little stronger than maluya. It's the idea of muundang kay kapoy na. Kung ikaw maluya sa adlaw sa kalisod, gamay ang imong kusog. Kung gamay lang ang akong pagtuo, o hapit na ko magundang, hapit na mahugno ang akong pagtuo, matag panahon nga naay mga pagsulay mo danga kanako, kanang problema kanako. Kung mga pagsulay mo abot ug ma-discourage ko, kanamo pakita sa kaluyahon sa akong pagtuo. Kung pagsulay mo abot ug ako masuko sa Diyos, kanamo pakita sa kaluyahon sa akong pagtuo. Kung pagsulay mo abot ug maghuno na ko kabahin sa pagundang, kanamo pakita sa kaluyahon sa paakong pagtuo. But I'll tell you what encourages me. This book has the power to change me. Be ye transformed. I look at other Christians and say, why can't I be like Paul? And God says, be patient. I can transform you too. You see, patience isn't just for other people. It's also for your other people. It's also for yourself. Are you willing to be transformed? Because He can. This book has the power to transform me into a completely different person. A person who's like Jesus. Kini nga basahon na ay gahom sa pag-usob kanako sa kinatibuk-an, mao nga mahimo ko sa laing tao gayud. Ang tao nga sama ni Jesus. And I don't know about you, but that encourages me.
If I will read this book, kung ako mubasa nini nga book, mag-memorize nini nga book, magtuon nini nga book, magpuno sa akong kalag, akong kasing-kasing nini nga book, kini nga book dali mag-change lang sa akong buha, kini mag-change sa akong tibok kinaiya. The law of the Lord is perfect, converting the soul. I've told God more than once, God, I am not a good enough Christian to be a pastor in Dapitan. Pasin sa laing lugar, pero dili dire. Ang pagsulay, ang mga pakiglalis, ang kasukog, mga misunderstandings, they upset me too much. I'm not a good enough Christian. In the last couple weeks, God has reminded me, yes, Mike, maluyahon ka, but I can transform you if you'll let me. Ako makausob kanimo sa kinatibukan aron lahi gayud ka. Yeah, you get upset, Mike. Masamok gyud ka kung naay misunderstandings diya sa katawhan sa Diyos. But I can transform you so much that you don't fear conflict anymore. Na kay kaisog nga mag-atubang sa mga conflict ug mutabang sa tao nga malinawong gyapon. God says, Mike, I can change, I can transform you through the power of this book. Now, can I ask you a question tonight? Do you ever get frustrated with yourself? Sugod na ba kang nasamok sa imong kaugalingon? Tungod sa imong mga kaluyahon? Tungod sa imong mga sayop? Tungod sa imong pagbalik-balik sa imong dautang naandan? Kanunay mahulog pag-usab mo balik sa imong mga sayop? Do you ever get frustrated with yourself? Napakoy uskalain pangatana. Do you believe in the transforming power of the Word of God? Nagatuo ba ka sa makausom nga gahom niini nga libro ha dire? Do you believe God can change your life like He changed Paul? Si Paul kana nga pait, mapagkarbohon, mabangis nga kaaway sa tanan Kristohanon. Nagsulod sa mga balay bisan asa, nagdakop sa mga babae ug lalaki. Naglatigo, nagtorture, nagpatay. Ang Diyos nagkuha niya nga daotang nga tao, napuno sa garbo ug naghimo kaniya sa pinakagamahanang nga magawali, pinakagamahanang tigsula, pinakagamahanang nga church planner sa tibok New Testament. Do you believe God can transform you like that? I do! That's why I don't quit. Because I believe God can change me, and I believe God can change you. Do you believe that God can change you like He changed Peter? Si Peter kana nga self-confident, nagasalig sa iyang unod, baon, big mouth, believed in himself. Ako, ang tanan lain mahagbong, ako dili. Oy, you know Jesus? No, ako wala. Napuno sa kumpiyansa sa iyang kaugalingon. The man who never shut up. Ug ang Diyos naghimo kaniya sa magawali diya sa adlaw sa Pentecost, diin 3,000 people naluwas ug nabaptismo. He became the apostle to the Jews, while Paul was the apostle to the Gentiles. Do you believe that God can do to you what He did to Peter? Do you believe that God can transform you like He changed Timothy? Si Timothy, maulawon, dali maghilak, dali mapuno sa kahadlok, pero nahimo siyang pastor sa usa sa pinakadakong nga church sa tibok New Testament dito sa siyudad sa Ephesus. Paul was at Ephesus for 2 years, and the Bible says while he was there, all Asia heard the gospel. Mga missionary, mga pastor, naggikan niya nga church sa Ephesus, nagsugod sa mga churches bisan asa. Dayon si Paul naging, Timothy, kinahanglan kumuha sa sunod lugar o magsugod sa church, ikaw man ang pastor dere.
Ikaw ba? How would you like that? Jacob, magsugod ko sa church dito sa Kapatagan, ikaw na ang pastor. Ampun na, magwali na ka, karon. Unsay. Magamit siya sa pulong ni Little Boy. Ang Diyos mag-bless ka na itong tanan. Amen. You are dismissed. Basin. Little Boy, you want to be the pastor? Basin. Wala ko nang utana karon kung ikaw maghuno-huna nga ikaw maka-usog sa imong kaugalingon, kung ikaw makasunod sa Ginoo. I'm asking if you believe in the transforming power of the Word of God. Nagatuba ka nga ang Diyos makausog kanimo diha sa kinatibukan sa mga siya nag-change ni Paul ug Peter ug daghang lain. Let me tell you what our problem is in this life. Ako magkasulti ni mo sa atong problema usahay sa atong kinabuhi. Our goals in life are different than God's goals for us. I'm going to say it in English and I'm going to try to translate it. We want God to transform all our bad circumstances. God wants to use our difficult circumstances to transform us. Kita ganahan ang Diyos mag-usob sa tanan atong mga kalisod. Ang Diyos ganahan mo gamit sa atong mga kalisod aron mag-usob kanato. Our goals are different. We want comfort. God wants transformation. Kita ganahan sa kahayahay. Ang Diyos ganahan sa kausaban. Kung mahugno ang akong pagtuo diya sa panahon sa pagsulay, kanamo pakita nga nay problema diri kanako dili sa akong kahimtang. Ang Diyos maglantaw gikan sa langit ug mosulti, "Hey Mike, ako makatabang nimo niana kung buot ka." And that encourages me. In the middle of a trial, when I'm discouraged and I'm thinking, what is wrong? Masoko ko. It encourages me to think, God can change me. I want Him to change the circumstance, but He can change me aron modawa ko sa kahimtang o magpadayon na lang sa Ginoo nga mas lig-on pa tungod sa pagsulay. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Pagpausab kamo sa kinatibukan, pinaagi sa pagbago sa inyong hunahuna. I want you to notice two things in those statements. Number one, you don't have to transform yourself. That's God's job. Dili ka kinahanglan mag-usab sa imong kaugalingon. Ang Diyos ang maghimo niya na. But I also want you to notice number two. Your part in transformation is choosing what you put in your mind and heart. Be ye transformed by, now we're going to hear our part, the renewing of your mind. Do you know why we don't grow? We don't think right. Gabok ang atong hunahuna. Ang atong hunahuna kinahanglan bag-ohon. That word renewed, do you know what it literally means? Remodel.
Remodel. Nakitaan ba ni mo ang balay nga gabok gayud? Kamparaglit na ng maod nga balay dari sa atbang atong storage. Kung ganahan ta magbag-o ni ana unsa atong kinahanglan una magsulod ta mutangtang sa tanan gabok nga kahoy. Dayon mo ato sa hardware store ug mopalit sa lig-on nga kahoy. Dayon mag-hire sa panday ug siya mo sulod ug magbag-o sa balay. Mag-remodel sa balay. Watch me now. God is the one who remodels our thinking and transforms our life. We buy the wood. Kung mag-hire ko ni Junji sa pagtrabaho bisa nasa dere, kinsa mo pali sa kahoy? Ako. Ang panday dali mo pali sa kahoy? Ako. Magsabot ni sa labor pero ako magbayad sa kahoy. Bisan magsabot mi sa pakyaw sa tanan labor o materials, sa maragyapo mo bayad ko para sa kahoy. Siya mo ato sa tindahan para ako mo bayad. Di ba? In our lives, God is the transformer. God is the remodeler of our mind and the transformer of our lives. But we decide what materials He uses to build. Alright, panaglitan. Magpagkaroon ingnon ko, mag-hire ko ni Jomar nga mag-remodel sa balay at bang Jomar alisa. Kinanata magsabot sa imong sweldo. Kung unsay klase sa kahoy. Naghunon ko basin 25 para sa imong sweldo. Okay na ba? Pwede 25 na lang. No, not 25 pesos. 25 nga centavos lang. Sarong klaro ta. Now, Jomar, unsay klase sa kahoy imong ganahan akong palitong? Ganahan ba ka o lubi or basin ang mahogany or basin ang unsa ba ang puti? Nalimot ko sa gemelina. Unsa imong ganahan akong paliton? Pili ra. Gemelina, okay, puti manog. Mayong gemelina para sa mga anay, kay paid, o lig-on gyud dali maghabok ang gemelina, di ba? So, ikaw darira ka, maghula ra darira ka, muadto ko sa store, ikaw maghula diri. Muadto ko sa store. Wow! Mahal kayong gemelina. Mahal po ang lubi. Ako idea. Pero may kuwasay mong gipali ang styro para sa imong mga decoration. Si Sibyo. Mahal ko si Sibyo. Kinahanglan ko sa 2x2. Styro lang palihok. Nabagay 2x4. 4x4? Gawin ko? 2x4. Na styro lang. Balik ko. Gaan kayo ni Sak. Ako ray kaya na ako. Here's your materials. Bisan hanas gyud siya magpanday. Makabag-o ba siya sa balay? Makabag-o ba siya sa balay? No. Unsa ang kinahanglan? Kahoy. Di ba? Kahoy. Lig-on nga kahoy. Salamat kayo. Kina nga itong problema? Kita, ganahan mo hatag sa Diyos, sa styro, sa Facebook, YouTube, ug lingaw-lingaw, dahil magdahong nga siya magbago sa atong hunahuna. Hindi mo ako ang pinakahanas nga panday sa tibok kalibutan. Pero dali ko makatukod sa imong hunahuna gamit ang styro! Does that illustration make sense to you? Sabtan ba? There's only one material God can use to rebuild your thinking and change and transform your life, and that is the Word of God. Ang pulong sa Diyos lang makausob sa imong hunahuna, makausob sa imong kalhad, ug makausob sa imong batasan. We expect God to build us a beautiful life, but we don't give Him any wood.
Okay, Ginoo. Nagbasa ko sa Biblia 5 minutes. 2x2, pero kinit lang ang katason. Unsay mong mahimo para nako? Kanara? Kung ganahan gayud kang ang Diyos mag-transform sa imong kinabuhi, give Him lots and lots and lots of Bible wood. Read your Bible a lot. Basa ang Biblia daghan. How much Bible? More than you're doing right now. Memorize the Bible. That would have been a really good time for somebody to say amen. Memorize the Bible. Amen. Study the Bible. And listen to preaching. Lots of preaching. Most Christians today listen to way too much music and not nearly enough preaching. Maka-record ta sa preaching karon. Mag-upload ta sa mga mensahe dere. Music is good. But for the most part, let's just be honest, ang atong music, entertainment lang. Maminaw ta, kay malingaw. Amen. Ang atong music nindog yun. Watch you now. The music we listen to is good. We don't have fleshly, wicked music here. But music does not have the power to change your life. I don't care kung maminaw ka, diri rako, nindog yun, pero kana dali mag-usob sa imong hunona, dali mag-transform sa imong kinabuhi. You need preaching. Pipila ka simana nilabay, nagwali ko sa mensahe, kabayan, sa fear of God. Ang kahadlok sa Ginoo. You listen to me. If you're struggling with old habits, you should listen to that message again and again. You have a problem with the fear of God. Kung balik-balik ka sa imong daan na andan, nakulangan gyud ka sa kahadlok sa Ginoo, listen to the preaching that will challenge your heart. Kung dalit mabugnaw ang imong kasing-kasing, kabayan sa buluhaton sa Diyos, why don't you go back and listen to the message from Wednesday night? Miracle is nagwali ko kabayan sa well done. You remember that? Kabayan sa judgment seat of Christ. Kung mabugnaw na ang imong kasing-kasing, go back and listen to the message that warmed your heart last time. You should have a list of different kinds of sermons that you can listen to when you feel your heart getting cold in different ways. Kung mawala ang imong tinguha nga mag-share sa gospel na mga mensahe, pwedeng paminawon nimo. Kung tintalan ka nga mubalik sa mong daan na andan, you should have a message, you know, kining ang mensahe mo pa, inumdum na ko kabayan sa kapait sa akong miagi, aron dali ko gana mubalik. Listen to, hey, here's what you do. Oh, maminaw ko sa mensahe ni Pastor Mike. Oy, murag na ikataw nga video diri. 3 minutes lang sa mensahe. Amen. Si Pastor Mike, I don't do that. I know. Magdiretso ka nga to sa katawan na wala ka nagsugod sa mensahe. I'm going to ask again. Do you believe in the transforming power of the Word of God? How much material did you give God this week? Pila ka 2x2 imong gihatag sa Ginoo karong semana. I've started a new habit and I really like it. Asa ka nagbasa sa Biblia karon? I think some of you mo sulod maghuna-huna. Naglaom ko si Pastor Mike dali mangutana ron. Kay di ko ganan mamakak pero wala. Swerte gyud ka dali ko mag-ana-ana. Unsay mo. I saw the cover.
Naglagbasa ko, Holy Bible. I believe in the transforming power of the Word of God. That's why I'm still here. I found something in the last 7 days that encourages me. God can change me when I'm weak. Ang Diyos maka-transform sa akong sayop na tinguha. Ang Diyos maka-transform sa akong kalagot kung masuko ko sa kabuang sa mga tao. Pero ang mayong balita, wala gayoy kabuang diri sa mong church. Wala gayod. Not in the last 3 minutes sa akong pagwalay. Wala. Butang gayud kamong tanan samtang magwalay ko. I believe in the transforming power of the Word of God. That's why I don't throw people away when they do stupid things. Kanang oras dali ko mulabay sa mga tao kung masayop sila. I just believe that God can still change their heart. Ako nagato nga ang Diyos makakuha sa mga dalong nga tao, magpuno kanila sa tinuod Diyos nung nagugma. I believe He can do it. Ako nagato nga ang Diyos makakuha sa mga magpagarbohong nga tao o maghimo kanila nga mapaubsanon diya sa tanan area sa ilang kinabuhi. I believe God can do it. I believe that God can take fearful people and make them courageous for God. I believe that God can take lazy people and make them diligent and productive. Mabungaho na lang sa Ginoo. I believe that. Nagatuo ko ang Diyos makakuha sa mga chismosang baki o maghimo kanila nga mga encourager nga to sa uban. I believe that. I believe that God can take people who walk by sight and teach them how to walk by faith. I'm saying I believe in the transforming power of the Word of God. That's why I don't throw people away. Kaya ang Diyos makausog sa pinakadautan nga tao sa dapitan. Kung ang Diyos naka-change gayud sa kinabuhi ni Paul. Okay, kinahanglan ko mga tana. I need to know, all right? So I'm going to ask, if this is true about you, I want you to raise your hand, okay? Na ba si bisang kinsa diri nga nag-murder sa mga Christians? Oh, wala man di ay. Beth has tried and failed many times to kill the pastor. So we don't have anybody here who's as wicked as Paul. Right? And God turned Paul into the greatest Christian in the world. So I ask you again, do you believe in the power of the Word of God? Stop trying to change yourself and start giving God lots of wood. Pastor Mike, dali ko maluyahon, di kaya na ako. How much wood did you give God last week? I just scared Princess to death. Half to death, maybe. Wait pa siya. Do you believe in the power, the transforming power of the Word of God? I do. Ikaw ba? So let me ask you some questions and we'll be done. We're late tonight. That happens sometimes. Do you believe it enough to fill your heart and mind with the Word of God? Do you believe it enough to spend hours, not minutes, memorizing Scripture? Do you believe it enough to listen to preaching on YouTube instead of wasting hours watching silly nonsense? Do you believe it enough to walk with God every day? Do you believe God can change you? Your pastor does.
You just have to get the lumber. The problem is real simple. Daghang Kristohanon, tapulang kaayo kabayan sa pag-adto sa hardware store. Ganahan ta mag-order sa YouTube. We want to order it online so we don't have to go to the store and get the wood ourselves. There's no shortcuts in the Christian life. You either spend time in the Bible or you fail. That's it. Magahin ka sa mga oras nga to sa pulong sa Diyos or mapakyas ka diya sa tanan. The faking can only last for a little while. If you're not giving time to the Bible, you will fail, you will fall into sin, and you will expose yourself. Go to the hardware store, get in line, fill your heart with the Word of God. Listen to preaching, read your Bible, memorize your Bible. God can change you. With every head bowed, every eye closed.